Patala whātua watamuol nei fo itula ai usi mai al whaafonga. Ile tulilo ina o tātou tala ile sapalai Samoa atu I Samoa nei mo Amerika Samoa le ana tau fia. Peitai, no o lava ina a amile sui whaatun silo mtanga rengo whaatuanga Amerika Samoa ma fesilingi ai le fono whaitula fono le territory ile tulanga no o iai le uta Samoa atu I Samoa. Ja, mai fua mai o ele ai se pisinisi sa mo fia mai fua mo fa se tries mai fua. There is no such thing e se me va pena vai actual mama. Fua mo ia na mai. E pe ana sila le mo you na ele the agreement or trials for 6 months. Ya wa mai ala e fast food Tulimatala le amatanga sa fa ta will push for extra large. Sa charge ai fale inga ia pe no ta wa ai pole me le fa pe lo fa tau fa mo ya wa tau fo ne fo ise me le tasial business le mai fa mo ia fast food cases le usually kasil shipment o Frankie pa fo nga le compagnie le nga ku le fo fa ka ko fo ma inge ma le suyo le public health le ma ko fa kas no si efficient very efficient the productions are Frankie very clean everything but it's just minor things that come addressing the meat la mele nga sinela fiona ya malay tat the USDA certified so hopefully by this two Samoa talks le address me pe kipilo il fo amole pe healthy pe le pe ang sa ngoya fiona foi pule ya kikeli ele se makoma rusi kalango ile MOU o le nga between two head of states ai fa kai ko fiona le la vai e mai fisi e se me la vo makoma mala mai ya o nge foi ma acting director e le kadi ma lu ko fiona ai fa ola kia mai le fiona fa ko e o nga fia ngai ile o ko fiona ma wa se kat va ya ku ar sidi e fa pe foi fa fonga cheme ya malo fa lo lab ngale sui fa ton le lo se nga o fesilingia ona o se tu langa la utunga ko o le foi muni mo le io la ko ke muni ka I meia ai pe o ma fona va tu de fesi ina ia tau fa pa le ni lo ma fofa ile mele tu ma tu langa lo tu ni ya ta tu I sa ya Amerika Samoa nei ia fitu le fitau inga le o menei ai le watu se la ngona fu le sisitu o le se ofisi fa mun sa ye se polo inga le public health yo kere lo pesa lo ofisi le o yo tala sa tu ora pesa ye se polo inga le public health e fa ta ma ia fu amo nei ina ua fa ila la tu wasese amun o tele o mautino awasa ta ofie le public health le shipment le so tau nuwa so ta ofie la to le ya sa fayala ftuna inga ya le na release mai fo mo ya no to fa fo le fa le inga ya pe ta wa ai le o ya se che le mamla ma pe na ispolo inga fa pe na fa le nga ina ya fo mo PCC recommendations ai le se me fa pena o tau fina la public health o dar ko inga tau fi o fa nga ina pe tau fi toi fa fo e sala tu tau fi ona tu langa fo fa mai le o approve le USDA pa wanga le issue le nga sa wele ka finga fo amo sa they hold it for one day ya sa fai local nga ka yang ko fa fo e ko fo amo o le office ave fa le inga o lo tali el faton silion tanga rengo fatu angal territory mo sana ia fo I mau ile mta upula valea ile avatu fo mo tonu peitai o li potia le tala nei le tusia le tamaita I fo ma I fa pitoa le malo federale o Amerika o ia leisi le na malanga mai mamata I tu fale fo mo I Samoa nei o lo ia ta uai ele tatau ona avatu so o sei tu aingo o lo ai ono tau mafa mai Samoa nei e fa tau I Amerika Samoa. E se toi tulilo ino le poloketi miliona ta la le malo o fanga solo nei. Lea ua ave ile fa mua le tu malo o vai maunga tolu. Ile atina ina leo a onga I to tonu o nu o le tu malo. E pe ona fola le fionga lau timu ia wele seva a ilwa sa tolwai.
Ile feilo inga matustala pe amanuia mai le palo tala ititia lona i tumalo o loma nei ina o tātou silingia. Ai o la tulilo atula i le poroketi miliona tala na o mai a le o tau mauta po le fale po leo le tumalo na watu ele lua sala wafe tala mua. Ele o ilola i terminei pe tau te anga ba ile siva ngā tupe a wale na lau mai o tau tala i tupe le aso leo le umsanga a ele o atoa mai. Peitai o le fesili ona o le nana e saunoa e tele lau fai pisi nisi mana o mia ni awa noa fai ngā ruenga la iti ia ele pe tele i ele u mia sauloto o le a sau tāpenanga e ave i se wha mua po se wha mua e ave i le tau wati na ele o le miliona tā la le tu malo I hito e nai tia i e vai ngai e pio nei hui tawhi tau le rotu le mai le i te minei i e mai manatu fo o le vai nga mua le o le a tilo fo i e le kanto tu malo i e mis fo i te whamani i na mai fo i kanto whamani moi o le vai nga mua i mani lango i nei le tu malo i e proklami le whangaso pio nei whata oto mai le kanto whinga malo i whina ngaro le kanto malo i le tātou whamoe le tātou miliona le whai e tātou kolokiti soswani tātou tūmaro. Pau ua whata o toko e le afuine, e le tūmaro i a pō kalame a le i le whamoe vaenga ia. E mua, e tū lei o lo whinangalo le malo, e le tūmaro, i tūlanga le whale li o aonga. I tūlanga le whale li o aonga i tūno le tūmaro, peo no whai ati. O le tūmaro le mātou e pe mafuli anga i kanata whainga wen. Mafuli tele whanau lango tamau a ingo tu malo ni kanata ngā wen. Ma te tonu ko yani tu malo. A le geio na mātou wati na ina mātou whanau te wana ia o. O whaingo whiu ko leo na mau o ngā wen. Ma i tonu wana ne ta oto a ile ki ngālo ni tu malo. A le whanau mo mele. O tonu whaingo mei. A me se fo ilane lango anga ile mtafa yoi fo i tanga solo i tanga lewa a misko ki tatu e pisife i whande o vaenga i o i temine o lo ta oto i temine i a tūlanga o i proketi o lo i ile i whande moenia ma o i tūlanga mo mua o la titule i ta whanungi i a toe whata oto le lei i a sosolo le lei i whasolonga o proketi ni i a la whanunga whaavai o whata oto mai na lo ana so vai mo mo le vale e o nisi ko tu langa to fa le vai mo mo ya abi io non fa solo lola io priority si a priority mo mo le fa to i tu langa ta o no fa ro le sui tau va a le vai nga fa upfai le fa sil pa lo ta lai titi vai mo ngatolu le fionga lau timu ia o le se va ai ua fa mauni mai ai ele officer Silion tanga renga wa onga ta longa manga nu le fionga e au Chris Hazelman i lungo le tu lau whamtalanga le malo le iai o suinga i kuata whale awa onga mo le tausanga le nei. Pe ona iai tausanga ua mawai sa ta i se fulu lima vai aso le kuata. Pe ta o sao no le ofisiri wa iai suinga mo kuata whale awa onga mo le tausanga le nei o le lua o lua tolu kuata mua lua ma le tolu e ta i se fulu vai aso e whaanga solo ai a onga a e ta i lua vai aso e tu uai. Ai o le kuata muli po le kuata wha e valu vai aso e whai ai a onga valu fo i vai aso e tu uai e au fia ai le kilisi masi mal tausanga fo. Ai mo whai a onga e lima vai aso e malolo ai. O le suenga le spell pe ona ia saunoa o le suenga le ana su e ai whanau sai le vasenga lua. Ua mai ona to ilo toto ai pe ona ia talanoa elem tanga luenga ai mai se lato na ngafa masuenga nei e tele lava lape ma whaafi tauli na tūla i mai le taimi na whaatino ai lea suenga. O le suenga lea, e le o se suenga tustusi e whaatino sa o lava, e le whaia onga malita maititia onga e ala lea, e le whaonga o le fonga e sota iai, le whaia onga i le fasili, ma le tali e le tamaititi. Na whamanino e au, e se fulu lima i le lua se fulu minute e whaia i le suenga al tamaititi e totasi, lona winga a lima se fulu tamaiti ulvasenga, e o atu i isi whanau wale fia awai, i le umi o le taimi e whaatali ai, mai o stasi leo whaafi tauli, o manatu e le pūlenga e sili o na tu, mai o le tausanga fo ile nei, a mata su e ai whanau mai le tausanga wha, ma le tausanga lima, i le suenga o le national exam, ai whaawau pea suenga
o le SNJSC mo le tausanga se fulu po le ia 10. O atamua nao le nei tula ma seisi whaapoponga i le aso a tae au.